Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulalik jengok lai sengi ya ke Brunei bat Singapore hendak ke stem kumsi benta penklan ya ke jingade hapadeng kini ki ari bakathan ASEAN. Ke Presiden Kari ke Draupadi Murmu kalau ong babaro ki Jakapuli ke debat ai ke jingsngan na ke benta ki kentai namar ki long si benta ke jingkentiu ya ke roi kepal hakari. Ke Cabinet Committee on Security kalau menjur bantiat ya arspa asau poteli ki Aero Engine menpenankam haka lingsun SU-30 MKI jong ki sipai lingsun. Ke Sorkar Pedeng kalau pentit bantung ya ka Law Commission ba arpulai haka ba ka samoy trekam jong ka Commission kan long na ka benta lai sinam hadu ka lai puiterek unailar arhajar arpinyo. Kalingsun thma ka MiG-29 fighter jet jong ki sipai lingsun theino hajan barmar Rajasthan hinden kamiet hakaba upailon ulalaj im dakaba kanthino sabar.